ljudi, kako ste, šta ima? Danas smo odlučile da radimo video o tome kako se ljudi pozdravljaju, a kako bi trebalo da se pozdravljaju. Tako da, pogledajte. Ćao! Ćao! Hej! Šta imamo 3 godine? Ćao! Dobar dan, gospođo! Ej, dobar dan, gospođo Šulić! Dobar dan, da li vam treba neka pomoć, bako? Ne, posporavila sam mu leđa. I nisi normalna. A naravno! Idem mi suveti. Jao! 5, 6, 7, 8. Josi, lomi, boli me leđa. Lomi, idem. Ja! Nisi dobar.